jom naga yen roka yaga we sokkumo maga ɓuran def to den ngu paam doole nda ñaan waajur fo he maak we leya o ndeɓa xulanga ɓaya ñaam fi maak kaga ɓisaxama kom kam maak waga ando naye soɓa den maga ndax waag a lim ane in dantang wa ando naye wax dëgg yàlla daba den no ke leytoona kam ngel na maak waga ley ina wiina ye de ngara ngotiida we ando naye soɓa den maga to den magum jom fodiro fo den jom ndax itam a langa le fo xotiden voilà ya foog iron drapeau le foog im yaga mal neke na seeni in maga drapeau le dayu to ino ndefanu den de mbokat mal naga fi mal na mbaamu coorin Abdou Kébé yin mal maak na toog fa Ablaye Diomin mafran de njang mal tadik ken yaga den ngeno humeke na saate fane ndok no drapeau la refta ga indama demi final kana yaga alaaji goor maak we sax adoxul leye combat fe no goorole fata gen na xayel bo i njul axa timis fe parce que i mbokatangan fa culli ke i ande keke i njulli ka parce que yaga tiya yaama neke kon i mbaga lay dal i njom ne a tel a bo timis jul e sogolo continuer de arrêté in ye de arrêté una bo goor maak we njul timis ba pare a numtid taga in fa Paul maak i mbitu demi final Paul maak a gentam marlooc o mbarin fanaga nu ndab ina fagna yaga Paul fanaga isimna no passage yaga o haga ten geno ho maga ten na jafanan njom sadku téléphone mages taga in dallu meke ndef jom na bo naga mafan demi final lolo caat fa foga jaay ndangaan dellan barxam voilà yaga ajanga njom Kaolack a ɓeeri jinda a jang maaga a cafaka denoy Lamine Sali na ngarange taxin ma o xidum ten maafu Lamine Sali meke neke o xidum denoy Lamine in fogam me Simon a looc fogam me ten maafu Lamine andim soga jaay ten maafun de voilà maaga in fa foga jaay i mbina lootu a comme koy alay sen ke xewna maaga sentir tum njom ye foga ja a bufaxama ba fodam na jaf ayudam ba fiyam te ɓatamo sipal lang ga andumangam ne saate fe yona fay ngel ne yona fay maaga njoma rokiida xam parce que yete sikna cafale mi a jega ka fadidna a rokwaam mais ke fuga jaay jema teg na sa wagatiran bom bek na caf kalin ñaaj ñinte teje ka moof te ref coow la goor maak wa leeg na ngel na bo mbinne in me wiine maaf meke joko njal to ko res no anda e kek taxu vraiment internaute ke ne njuma anda ci saate ke a anda mamaf le itam to anda itam ka ando wax deug yalla weta ndo xangan rek nu yoru bugati fak wax deug deti koy o xe ando naye commence a xe njom débutement am na ci nan na kon i mbadidanga mi ando naye koy mege njom ne ataka mbertu nama sayt ka kon a fiyanga ni anda ye maaga wax deug yalla i nga a démarche fe mi njom ne ɓeer na ba commencer i nga itam ke rokoma kom comme ando itam wara ma frel i roga fi na koy wax deug yalla i njom naga faaf nam koy genoxte kam saate ke bo i ngara nit ka bor ke in mbirne ten refe nawle ke andoona ye yonit a den to ndax i ndeɓanong nu gona jeg wana inooxa nda xana jego xa roga ten nak no jamano faaga ndax waagamo leyam wax dëgg yàlla waaga andoona ye nu commencer andoora to kiin o kiin a jeg ka roga lasuna te ref ke leyoma xator ten ref yen males a mbey yoɗwa nda yaaga waagatimo cunga den bo ino hangan ret na babu sitor fanana len me babu tay me garang yo nam me parce que yaga ala ca tollor fami dole inde tanga bo me ke bisida den me ken def ka bufra fa den fokata den bufra fa den ret atam bo o hun rokano ma mbinde nek sax fap malame ba fadid
jal kiro to yakana wiine callel ndeysaan i ndeysaan i weke mofna meke fop i tigen a reɗu tiga andone alaji yaga jom ne gara gay jom ne garna cungatim i taga leytume ren faneke tey mais mu drapeau bindona Ousmane Kango xana fadma ndax na jamono faag i mbag ano xiide dama xiide exact na xiida xaga en 79 en 79 a ref i o xiid ma ref alaaji taga rokum njom i jang meke mallooj a mbak den le banu ndet marlooj mbaku ye mu mal fafa ku fagna mbapat yete fagna mallooj a mbaka mbak mbapat wo o bugo ret saate fe banu ndet parce que nunga histoire ke njegna me nda alaaji yaaga won wanga neke sax nga a drapeau fane i ngayik sul took gayan ko tanes moi o bete so ɓidam pawo magola e Ousmane men nam te ngor ke ndeta njomna looj de e ndax retiro mais mi tey mais bugamo ret de nda saɗimo ret parce que gay kama gay to bon xuman naak bo pare a xan njeƴ ñamud te leyame jotnidin naake adna i ndeta ndet bo ndaw ɗatala te leyame wasi bom ɓis naak e reti men ret te i mais fa pesa garanga xa ley kan te xan leyne mi heblong njufo ndik te xooyam a leyame Ousmane men nam te gari ngar te ɓeko ɓolem pos ne a suto pasa coxam a leyame fidanga xum nooy i ma son nar ngaƴa ten rimu faap salmani nari maye e siin Tane chore njom jage njiriñ baka mbay hum kano sire Tane chore njom jage njiriñ baka mbay hum kano sire Tane chore njom jage njiriñ baka mbay hum kano sire Tane chore njom jage njiriñ baka mbay hum kano sire Tane chore njom jage njiriñ baka mbay hum kano sire tokores in numta an kon cosaan ndeysaan xay layame a jega kima ka ando a ngima rek a yifandet na mar nda wax dëgg yàlla léegi-léeg ndeysaan te jig na te saxtina bo te doy waar nda koy na jamono yo xani njaɓin ye ando naye roga fiya koy wax dëgg yàlla gayka faap faga a soɓidom a leyome ndax retiro njomna wena jamono fe gaykuma wagimo ret njomna xan yengel te leyome jotnin naake o jotin naake te leyome reti njomna o ƴuf bo tambamil te xoyome o loox te gari te jikka te watnam poosum layro in koy pasal layro ak codotin nena laytu in ndax ga awina nangilo tam def mama frère aji am buga kuga aduna ya waga jiri ñek nun layan kena la in to kaga imbikiran fata ndabida nun ndax mbara morso nun ndiki roga fi na koy ndax daw ata njomna nam fiyo digante men fa sate fa akata redu wala nama saytu alaaji men bo nen doka allooj ñaajim jufoma juf rek ye famno mo allooj yen menana awena tiras gaay faduma ngelne lolo cawa parce que marlooj kelon kom keloma meke bo hay jegi mo dalan binne marlooj wo feke i yam xar koy andi mo pañes kom fafa ko gaay fadma naga ngida hamum bin automatiquement sas fe jeg a hinuma meke te jeg a hinuma i ndeysaan alaaji def njom naga bo finalo fo o coon wara dam atrogol delan isa gen jon war koro pag mu njom foga me com ke ma frère mo pop njom naga moƴ u dom ten i roga fi encore o jangi njom naga roga fi jangin i a katala a reɗu tiga ando naye a fela lool i parce que ay yoni dafa in
a mbeltiida in me ye andoona yee wax dëgg yàlla i anda ne andoona yee naaga rok to i nga itam njom ne dat ne saxtina xaye koy Ousmane Kangou yaakaar saate fe njom teg a genoxata fapa xe ñowa yaay xe ñowa kilifa ke ñowa d'abord den fa qoox den ndax léeg-léeg ko o départ tig i yaaya faña wala ti bug wala bug faap namu ñoow leen bajur ke d'abord a ɗawa bug ina njom ne wala boog nam Ousmane a fi'u bo actuellement ten auto xa andoona yee wax dëgg yàlla koy fop koy a ngenoxata ye wax dëgg i yaakaar ne xa'i nam Ousmane damit ne saate fe Alaaji maaga rokoona maaga xan kontaan ma i ten ref a kima leke de eetna ngim meeke ngel ne Masane Ndambateer saate fane a ndet a bo njang gon la ngel na a natin mal ne in kon ngel ne ndamano Masane ngi a ngimaan me ka toor ngel ne Masane Ndambateer de njang gon la ngel naaga a natin mal ne in parce que kam mal ne in we mafrana ten mayer oxu ga'oona teen rek ga yi den ndet na ba ndaaw doole den a ndeef xama ndeef rek nda moƴatimo xupatima den o waag yaaga oxu refna den rek ɓekaam no o njom parce que cikirom ma o jalta sax ten ref ke leeguma to mu rook ma den laami sutooy yakana yakan wiin we calel yéena safaame ken soom na ñoowel i yéeno gara leen den laya seeni gaajo a genoox a damtaam a ñoowa famille kaaga len me seeni tey meew xewaas nawle of bugo reefa in te layaame fapes tiga lay axam i ka lay ame goor we Saloum xeeke nu we puusano saax rek nda ren a fesanga mbaan xan nu mbug no ndaaw nu mbaagkatina o ndaaw pour nu mbaago yoonata fo ten ne a dépasser kata dépasser a nuun to kaaga jeg a ga a gara fanana moof na den leyan Abdou Diaye o kiino paax a son u tookes njomes jeg e ka jaraneeruna a foog a we Mbappé ga'aama o xeeke i kon ke koor xe ley'ina seeni na mbe mbug no ñak seeni a giɗo waas njom a deeɗoona in o ɗoox ndeysaan Mame Ndour a ref i Salifou a ref Babou Sitor fanaan a ref i kon i nga e kam njom ne Mame Ndour a xeɗa meen Babou Sitor ref meen Salifou ma ref meen Gorgui Fatou ref meen no ke andoona yee ten def wax dëgg yàlla we i mbaag na lim daal nda a jega wa yoqna Badu Njuumina ndef meen wen fop a ndef kangam ka andoona yee o kiin o kiin roog a ci'am ka motna njom o yaakaar kam saate fe bo entraînement fe arrêté ga boya kurpeña ndetna i fasule ñaarum entraînement fe arrêté ga bete entraînement fane histoire a njeg parce que leng jabate yena no kenof kon xa yokatu xam-xam fa doole rek yokatu tokores i ngar koy ne kan ten def nawle ke ngetna i nga ay o kiino kin mbir sanko ñiri ɗo roga cod a kiino kino waak
xaye o ñëw nu na saate fe nu mbaro sutoox waaj tayli na saate fe góor maak we nam ñu ñëw toogu fa den yaay maak njeg a njega las to kiino kiin a jega ka andoona yee a fiyogaan après nu mbaaj anga pour a sutoox wala boog bo i sutooxa kam ke andoona yee saate fe ref i njom ne andoona yee koy ye andoona yee roog a fi'a o ràññee kam saate fe geno fa ndañi'el ndaa a jeg ka lasaaj oga coɗuma